Kanito ka Akashwani Shillong, kakubar ikin Jaiñtia pure daw lenar phawa. Ki khmat ko kami bukubar. The soya ki soskular haperdi gri India waga Ghana. The ela iga khusnam go hakhliehduh iongka Ghana. Ya Prime Ministar Narendra Modi Accra. Ipa kynriah thaw igo chongdai road sarok Khynde lar Shillong. Ta igo katkam ka ain. Ong Deputy Chief Minister Sniawbhalang Dhar. Kasi khadduh open kynriah thaw igo chongdai road sarok. To haka arphaw tarik bnai. Kular Minister ng tnat PHE wala ikam lura he to wai do haranja. U MLA ke North Shillong kerchan ule ya ile yang besarkar o kynriah thaw igo chongdai road sarok Khynde lat. Tamos nyau perwan ile yang besarkar klen pentip chua hachua o kynriah thaw iki. Ki khubar gubnya u Prime Minister Narendra Modi dan milang wa u President John Mahama ke Ghana ha Jubilee House Accra ha gupan arnut dia manjurgi wa krelang ha gebon gileng wa kuntu benroy ha kan gelang the soskular soskular MOU hokur gelang the amharole ka program culture ni pan artli giri u Prime Minister Modi ong kini gi artli giri kam gi wa krelang ivi ya Prime Minister Modi di elabu khusnam ko hakhliehduh iongka Ghana he ta ugi kam seneng diong o kamu wini gini lam ri yong perthai o Prime Minister Modi dang lo poi hakra de pdiang o he ko chongkun de set arpa wisen ya ki kuli chichrong o Prime Minister Narendra Modi o poi u ha Trinidad wa ha Tobago muntu gomet hay lai wa ASEAN yang o chagi santli giri. Hay ni lai o Prime Minister Rawi Chamu wa ga President Christian Karla Kangalu wa o Prime Minister Kamla Persad Besesar Haspen. O Prime Minister Modi daw emelang harole wa gibru yang gri India QM hagat gathaw. Ini lai o Prime Minister tuan ibunta wa kamman o nang penklan cucu ye yeto haperdi gri India wa gri Spain. Hailengnya ikamai gaji ikam yadari wa kiwituan. Hai ni echem daw emle ke program culture ku open kit kasar ya ku ementa ha katakelang. Hai to wa ikendrum Khynde lar Shillong. Hai beri epor hado arphau artrek dan hiyong bnai. Hai wa go chongdai road sarok hap ki kynriah chi thaw ki rubo eki. U Deputy Chief Minister Sniawbhalang Dhar ong. Ini phah kynriah thaw yigo chongdai road sarok munto igo be hi eki yeni dele katkam ki ain ki kandan. U Deputy Chief Minister ong kini go chongdai kam ki kynriah chi thaw ur khre eki lem kamte damani upercha. Kamte u hap ki hapo ibichar u katkam ka ain. Ong ma Sniawbhalang ke sarkar ga ithmu wo plait ya kiluti like chat. Khnau ya usuk helai wan yong ki bru. The ongla wa sarkar u rap ko I wa chongyao nigi skim wa kamar ubun yo eki I thao chongyao u biang unto ubun thut ye ki ikamai yongki. U MLA ka North Shillong u Adelbert Nongrum kerchan u ye ile ka sarkar wa kynriah thao I wa chongdai road sarok chagi thao da kre eki Knang yo ulait na ikhnai khanra guilty like chat. Ong ba Adelbert ha karwadang kynriah sendat ye man sna chitam mete tang wa hewan wan la dawjo mandalai gi por. Tang wa ivi ibo MLA nongrum sna peru to ngal bun tip chwa ha chwa wo be ye gi go chonglai road sarok we go ni to ka thaw ko ha ba po ipe yo yong MLA. Kini khubar wan HP na Akashwani Shillong. Ka Jana Savian Korwiar Nado ka Chitrik Iyong bnai Emgale Phau Bis Nemerta Jurong Gakam Sanput Suanchi
chongsa ka hanong mansong. Mtip yeriam ki sula ki kamun sap ka ko si ko wer kan yong. Kam de karpari bhiwra le cham bhi ke jan saven. Sniawbhalang pentip chak police station ko jam le ye phi phone haunu number Prime yaw Khynde so le Khynde no not sanru. Sniawbhalang chim khia ini le tnu cham bi yegn ka bro. O Ministar ke tnat PHE Marcus N Marak Nega sngi Kularu o pai uyo heto waido harja hain gisngi. Yeni Ministar da klamu hagelang kudelang wa orang la chnong ediwar wa CM ka KHEDC wanachwa o ba penya sing CM. Delang la bugit khot na ka dor ba chnong ranja. Orang ba chnong ba ediwar pentip o ge ekobor wa Ministar da Kularu o phah ye ka gunhum go pet yeni jing e cham. Hapo elam yong Chief Engineer hain ke tiya go wan ulang ba chnong de pau ye snawo ye chimkhia Minister wo penbat ye ni kam jole yaw ba pnya uri amlang go chnong hakam ini kikap. Kasang Federation of Khasi Jaiñtia and Garo People FKJHP West Khasil's unit hai elam President Panchai Kharbani the area memorandum Shag Office District Medical and Health Officer Hagor ban sniaw ye itko hair kom krekam hele chekia hagi thaw shumar. De dawa open ben ye dawa le chin hagi PHC, CHC wagi sub center. De dawa le ambulance we wa de dawa le yaga dialysis unit ha Nongstone Civil Hospital haji por de dawa le wo pendep no lura ki kam satan ita to yaga MCH Hospital wagi sub center. Officer yang DMHO the pediang via memorandum we the Kular le o phah ye dora chegorap hajurong ku yo pendap yakini kam wada doa. Next ni doa ye PA Sangma Ambeng College ke degree college kunung kongdo Hadaden Grey West Garo Hills the way ye college Hadil Sigre Secondary School have open man ye college Chipor. Chairman iongka MIDC Meghalaya Industrial Development Corporation James K. Sangma the chim uigunta wo why yakaniga college. Yakaniga college de kerchan naga PA Sangma Foundation kerman wa James Sangma wakaniga college uraw yo akayiga nak accreditation hadena board nebenta wo kuntu ye puraputhi hakaniga district. Tani por chwa pun kun Sniawbhalang sisian ge khmat em ka ne khubor the soya ge soskular pyrdi gari India wagri Ghana the e ge khusnam ba hakhliehduh yongri Ghana ya Prime Ministar Narendra Modi Accra ipa kynriah thaw ye ge chongdai road sarok hakhliehduh North Shillong pa o katkam ga an ong Deputy Chief Minister Sniawbhalang Dhar ke sngi khadduh kynriah thaw ki to hagar bo artrik yong bnai Kular Minister ge tnat PHE ule ikam lura heto wa ichanjung do haranja o Minister u MLA ka North Shillong u ba adalbat kerchan ye le yang sarkar hai kynriah thaw go chongdai harusrok haknelat tamasnyaw pherunu ya iwa sarkar maupun tepchwaga hashwa ule ini kam degdu kubar ka tu pochukot yang kubar ekten Jaiñtia awanspi nak Akashwani Shillong.